Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dengar? Okey, dengar. Okey. Clear ya suara saya? Okey, clear. Okey. Okey, kita mulalah ya. Dah pukul 11, 3 minit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia PM Dr. Zainuddin Ibrahim selaku Ketua CIDIU ITM kita, PM Dr. Nusyaidah Syahdan selaku penceramah kita pada hari ini, para pensyarah dan juga peserta sekalian. Okay, selamat datang ke sesi penyegayaan ilmu atau webinar refresher series bersama kumpulan kolaboratif kami Big Data Analytics atau lebih dikenali sebagai CGPA. Saya Muhammad Khairi selaku moderator untuk sesi perkongsian pada pagi ini. Okay. So sesi penyegayaan ilmu pada pagi ini lebih kepada untuk mengenalkan tentang apa itu CGPA kepada semua dan berkongsi bagaimana CGPA ini dapat membantu para pensyarah mengaplikasikan Big Data Analytics dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini iaitu Prof. Madia Dr. Nusyaidah daripada KPPNM UiTM Shah Alam selaku ketua bagi CGPA kita. Terima kasih Doktor sudi bersama kita pada pagi ini. Tanpa berlengah lagi, saya menjemput Dr. Nusyaidah Syahdan untuk berkongsi tentang CGPA. Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Thank you very much Puan Siti Shaliza. Okey, alhamdulillah. Okey, saya nak ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sudi hadir untuk berkongsi sesi refreshment bagi CG Big Data Analytics pada hari ini. Okey, bersyukur kita dapat kesempatan untuk membuat sedikit refreshment ataupun penyegaran in bahasa Malaysia kan, dalam bahasa Melayu untuk CG ini. Okey, saya pada hari ini juga akan berkongsi sedikitlah tentang apa itu kita mulakan dengan yalah, kita pun tengok daripada tajuknya adalah refreshment. Kita refresh sikit apa itu CG Big Data dan apa itu dia punya delivery-nya. Okay, the kind of delivery, okay, the purpose dan macam mana kita tengok the history of the CG Big Data ni ya. Okay, dan seterusnya adalah sedikit some sharing info untuk sesi refreshment ya, untuk kita kongsi bersama. Alright, okay. Alright, okay, so saya akan share slides iaitu apa yang saya akan sampaikan lah ya. Okay, so let's have a look on the slides. Okay, right. Okay, so hopefully everyone boleh nampak lah ya, semua yang hadir. Okay, Datuk, okay, Datin, Profesor Madia, Doktor, Tuan dan Puan can see my slides clearly. Boleh nampak ya slide saya? Alright. Boleh Doktor. Okay. Okay, thank you. Alright, okay. Saya adalah telah pun dilantik sebagai fellow ya untuk mengelolakan ataupun membuat beberapa aktiviti untuk CG Big Data ya, CG Big Data Analytics. Okay, saya daripada College Pengkomputeran, Informatics dan Mathematics UiTM Shah Alam. Right. Okay. So these are actually the team members yang akan kami bersama-sama cuba melaksanakan aktiviti untuk CG Big Data Analytics yang terdiri daripada tadilah ya moderator kita pada hari ini Puan Siti Shaliza Muhammad Khairi. Okay, juga daripada College of Computing, Informatics dan Mathematics dan juga seorang lagi daripada college yang sama, College of Computing, Informatics dan Mathematics iaitu Muhammad Asmu'i Abdul Rahim, Encik Muhammad Asmu'i Abdul Rahim. Yeah, alright. Okay, kita juga ingin berkongsi, ialah sebab kita adalah sesi refreshment kan. Terdahulu CG Big Data ini telah dikelolakan ataupun telah dimajukan oleh former members yang lepas, okay, iaitu Prof. Madia TS Dr. Haslinda Kamarudin ya. Okay, asalnya
pewujudan CG Big Data ini adalah diketuai oleh Prof. Madya TS Dr. Haslinda Kamarudin. Ya. Beliau juga ada daripada College of Computing, Informatics dan Mathematics. Alright. Dan former members kita yang lain juga adalah daripada cawangan, ya, daripada cawangan Seremban, dan juga ada daripada Jasim, dan juga ada iaitu yang kita lihat di sini lah, namanya Cik Muhammad Azdi Masar, Dr. Nurul Nisa Khairul Azmi, Cik Muhammad Hamis Muhammad Razi, Cik Muhammad Bakri, Cik Harun dan juga Zaitul Ana Melisa Muhammad Yasin. Okay, mereka ni adalah pakar-pakar ya yang telah menyumbang kepada aktiviti-aktiviti CG Big Data Analytic yang lepas. Okay, right. Okay, so let's have a look on apa itulah sebab kita kena refresh juga apa itu CGBDA ni. CGBDA ni adalah merupakan satu platform untuk equip staff dan students with knowledge and skills in big data analytics. Okay, itu adalah merupakan juga tujuan utama diadakan CG Big Data ini, ya. Alright. Dan in terms of the purpose-nya, selain itu, dia adalah bertujuan untuk support national aspiration to meet local market demands for data professional. Okey, ini melihat kepada keperluan nowadays dalam pasaran kerja, ya, keperluan kepada data scientist dan data analyst yang semakin meningkat dengan pembukaan banyak industri data dan juga pusat-pusat data, ya. Jadi memang bertepatan dengan penubuhan big data yang melihat kepada future trend. Jadi itulah diadakan ataupun diwujudkan CG Big Data ini bagi menyokong national inspiration supaya kita dapat sebagai sebuah universiti kita dapat menyumbang, ya, kepada national lah, kepada nation. Okay. Alright, so the history of big data ini pada asalnya, okay, the BDA is initiated, okay, began with the introduction of Big Data Lab at UiTM Shah Alam pada 25 Mei 2017, okay, yang telah dirasmikan oleh YB Datuk Seri Idris Jusof, the Minister of Higher Education pada masa itu. Okay, dengan seterusnya dilanjutkan dengan pembukaan beberapa 13 ya, branches campus Big Data Lab, ya, pada tahun 2017. Okay. So the inspiration ini telah dilaksanakan dengan penubuhan BDA Labs, kan, dan juga beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh ahli-ahli Big Data Analytic. Okay. Alright. Okay. So kalau kita tengok balik, kita refresh balik tentang bagaimana DCG BDA ini memberi, orang kata, melaksanakan aktivitinya adalah bertepatan dengan dia punya purpose ataupun dia punya role dia adalah sebagai platform, ya, untuk menyampaikan knowledge dan skills berkenaan dengan big data analytics. Alright. Okey, jadi di sini kalau kita lihat terdahulunya beberapa aktiviti yang telah dijalankan seperti mengadakan program data camp, okey, yang telah pun diintroduce, okey, kepada pelajar dan juga staff, okey, untuk empower the knowledge of big data di kalangan staff dan juga pelajar UiTM, ya. Okey. So dia terbuka kepada bukan sahaja di Shah Alam tetapi di seluruh kampus UiTM. Ya, dengan pengsijilan juga dilakukan, yang ini telah pun mendapat kolaborasi dengan MDEC, Malaysia Digital Economy, ya. Dan satu lagi kaedah pendekatan delivery yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan program pembangunan bakat analitik data raya, yang mana program data camp dilaksanakan di bawah program pembangunan bakat analitik data raya. Okey, kejayaan ini yang telah dilakukan oleh former ahli-ahli CGBDA yang dahulu, sehingga dapat menghasilkan berkurang 1,000 student yang telah pun complete data camp modules lah, pelaksanaan menggunakan modules data camp yang diadakan sewaktu cuti semester. Okey, dan selain itu delivery oleh CG Big Data Camp ini, Big Data Analytic adalah melalui trainer ke TOT ya, TOT ataupun training for trainers,
Dia dengan mengadakan aktiviti yang secara webinar dan juga secara fizikal di ILD. Okey. Dan juga BDA juga menganjurkan jika ada request, CG BDA juga menganjurkan jika ada request ataupun specialized training based on request lah, ya. Alright. Dan untuk future direction, insya-Allah ya, kita berhasrat untuk melaksanakan ataupun delivery dari segi melalui perkongsian knowledge dan juga skill juga melalui webinar dan juga workshop ataupun training untuk aplikasi skill, ya. We want to empower, we want to empower the application on the skills of data analytics in teaching and learning. For this is what we plan for our future direction for delivery. InsyaAllah moga kita dapat melaksanakan dengan mungkin sambutan dengan kerjasama pensyarah-pensyarah, ya. Mungkin kita akan in the future, dalam masa akan datang, kita akan mengadakan lah insyaAllah beberapa webinar dan juga training, ya, ataupun workshop insyaAllah. Alright. Okay. So sebagai orang kata, sebab kita ini adalah sesi refreshment, mungkin kita dapat berkongsi lah, ya. Mungkin saya rasa kadang-kadang big data analytic ni bila setengah mengatakan alamak big data analytic, orang setengah bidang itu mengatakan ada keperluan tak kepada big data analytic, ataupun macam alamak dengar perkataan big data analytic macam seram sikit kan. Okay. Tapi sebenarnya big data analytic ni dia adalah merupakan satu term yang asalnya datang daripada perkataan analitik. Okey, dan dari segi aplikasinya dia berbeza dari segi orang kata dari segi aplikasinya terhadap penggunaan data, itu sahaja yang berbeza sebenarnya. Dan juga dari segi aplikasinya bagaimana kita melaksanakan pemprosesan data dan tools yang lebih advance untuk melaksanakan pemprosesan data, yang itu yang lebih yang membezakan antara data analitik dan big data analitik. Okay, sebelum kita pergi kepada big data analytic, kita kena juga menyelami dan kita kena faham dan kita kena orang kata mencintai ataupun mengenali dulu data analitik, dan barulah kita dapat mencintai data analitik dan barulah kita boleh mengaplikasikan data analitik. So begitulah. Jadi saya rasa di kesempatan ini saya ingin berkongsi jugalah kita bagaimana the difference between data analytic dengan big data analytic. Actually data analytic is embedded, okay, ataupun dia merupakan orang kata anak kepada big data analytic. Kita kata ayat yang simple lah kan. Okay. So let's have a look on this. Apa yang saya nak share pada hari ini ialah contoh je sini, okay? Apa example yang saya dapat share? Kita tengok kepada definisi dulu. The process of examining data. Data analytics is referring to the process of examining data to discover patterns, trends, insights ataupun info that can be used to improve decision making. Itu memang generic dia punya penggunaan, dia punya intention dia. Tapi apa yang kita lihat di definisi adalah the process of examining data with the aims to discover pattern, trends, insight and info. Okay? Tujuannya apa? Adalah untuk improve decision making, untuk predict future outcomes dan to optimize performance. Ini sebagai secara umumnya lah, ya. Okay. Dan kalau kita bandingkan definisinya bagi big data analytics pula, kalau kita tengok dari segi term tu sendiri, kita hanya tambah perkataan big. Kita tambah perkataan big. Jadi apa maknanya perkataan big itu? Apa yang menyebabkan difference dia dengan data analytics alone? Okay. So kalau kita lihat di sini, apa yang kita boleh definisikan, it's actually referring to the process of examining large, diverse and complex data set. So dari sini, apa yang sangat kita kata paling dominan membezakan data analitik dan big data analitik is dari segi penggunaan datanya. Kalau data analitik kita hanya menggunakan data yang mungkin dari orang kita kata dari bentuk ataupun size ni yang agak small dan medium, tapi untuk big data analitik ianya menggunakan data yang large, yang diverse, yang juga kompleks. Dan sebab itu kita panggil dia big data. Okay, so with the purpose is the same. The purpose is the same. What is the purpose? Is to discover patterns, to see trends, to get insights and info that can be used to improve decision making, predict future outcomes and optimize performance. They are two the same. Okay, in terms of the purpose. But the type of data is different. Okay, that becomes another difference between data analytic to big data analytic. When we employ small to medium data, the challenge is
tak berapa sukar seperti mana kita bila kita menggunakan big data. Dia punya challenge dia akan lagi besar. Challenge dari segi mana? Bagaimana kita ingin mendapatkan data tersebut? Bagaimana kita nak mendapatkan ataupun memproseskan data tersebut? What is actually the tools that we need? So of course for data analytics, the tools itu akan lebih advance berbanding dengan kita apply data analytics untuk data yang small dan medium. Okay? Alright. Okay. So, alright. Dari segi in terms of the process, okay, the main process is actually how we can actually provide the data first so that we able to employ any tools to analyze, to explore, to examine the data. We need to convert the raw data. Okay? So we convert the raw data. For data analytics, we convert the raw data. For big data analytics, also we convert the raw data. Raw data ni maksudnya data yang kita belum proses, yang belum kita dapat dig the information, ataupun data yang belum kita dapat dia punya insights. So raw data is data mentah dalam bahasa Melayu lah, okay? Data mentah. So kalau data analytics ini biasanya penggunaannya kita applykan data analytics ini kepada structured type of data. Okay. But big data analytics biasanya kita akan apply kepada data yang memang ada multiple types ataupun variation, the various kind of data. Structured data ni is data that normally is already in the database. Okay, so dia ada dah dalam bentuk like Excel ataupun any spreadsheet yang telah pun tersusun. Okay, manakala yang data untuk big data biasanya dia what we call it in Malay kita kata bersepah. So the sources tu dia berpelbagai sources dan bentuknya juga dia selalunya dalam bentuk yang what we call it kualitatif. Something like for example text, videos, apa lagi pictures. Those are what we call it yang panggil unstructured lah. Okay? Alright. So jadi the techniques, the tools for us to gather or to get this data is actually for big data is using more advanced techniques lah, more advanced tools compared to when we apply data analytics lah. Yeah, alright. Okay. Alright, this is what I mentioned bila kita kata tentang analytical techniques ni kita perlukan skill juga, iaitu teknik-teknik, skill terhadap teknik-teknik bagaimana kita membuat analitik. Okay, as I mentioned, analitik tu merupakan satu proses. Analitik tu merupakan satu proses, ia merupakan satu stage by stage proses from bagaimana kita nak dapatkan data tu sampailah kita come up with the insights, and then sampailah bagaimana kita share or present our insights. So selalu kita nampak kalau dari segi praktikal orang share the insights dia menggunakan dashboard kan. Tapi itu adalah dalam digital punya way of presenting, guna dashboard. Okay, tapi the presentation tu can be not necessary dashboard. Dashboard is for the ease of user lah. Jadi presentation mungkin kita put into reports. Okay, tapi kita still gains insight from that. Cuma bentuk cara kita mempamerkan insights ataupun results daripada analitik kita tu untuk kita membuat connection yang cepat dan sebagainya, kita akan letak dalam dashboard atau any digital platform. Okay, alright. So, tetapi bila bercakap pasal analytical techniques ini, untuk kita implement data analytics, since data yang kita gunakan adalah small to medium size, jadi kita tidak memerlukan advanced teknik lah, advanced tools ataupun analytical orang kata approaches untuk kita menghasilkan insights tersebut atau memproses data. Okay, so of course dalam data analytics kita tools yang kita implement ialah tentang statistics, okay, the methods, okay, the technology bagaimana kita ingin membuat analisis seperti software, okay, dan sebagainya. Tetapi untuk big data analytics, of course the analytical techniques dia memerlukan tools yang ataupun approaches yang lebih advance, itu penggunaan Hadoop, Spark dan sebagainya untuk kita membuat ataupun mengumpulkan data-data daripada different sources sebab data terlalu besar. Alright.
Alright, so kenapa keperluan kepada advanced analytical techniques ini? Kerana conventional teknik yang kita gunakan untuk analisis ataupun processing data-data yang kecil dan besar itu tidak mencukupi lah, dia ada limitation. Alright. Okay, now let's look at the key characteristic of big data. Okay, orang selalu bercakap pasal there are three main key characteristic of big data. Orang bercakap pasal volume, orang bercakap pasal velocity, dan ada juga yang bercakap pasal satu lagi. Yang velocity dan satu lagi is veracity. I think variety. Okay? And additionally, tambahan kepada concerns of a big data is something to with the word veracity, and another one is value. Okay? Apa itu dikatakan volume? Volume ni maksudnya bila kita deal with big data, kita akan deal dengan data yang besar, yang what we call it as a massive amount of data. That is actually the nature of big data. Okay, massive amount of data. Okay, the nature of big data. Alright. So this volume ini dihasilkan oleh data kerana pada masa ini volume dia tu datang daripada sumber-sumber data yang pantas, yang pantas. Jadinya sentiasa ada, semakin bertambahlah data yang ada, jadi dia akan menjadi besarlah in terms of the size. Okay, alright. So now let's look at the definition on the velocity. Okay, the velocity itself. Okay. So, terlupa saya ingin maklumkan bahawa kita sebenarnya boleh, kalau kita lihat pengukuran kepada size data volume ini, biasanya orang ukur dia dalam megabytes, gigabytes, terabytes, yang data yang terlalu besar lah, yang memang large in the size. Okay, so it's actually a very crucial factor in big data lah, volume ni. Sebab itu dia merupakan satu what we call it the key ataupun dominant characteristic of big data. Okay, alright. So next, the characteristic is the velocity. Okay, velocity is referring to the speed at which data is generated, and processed ataupun collected. So this is actually the nature of big data lah. Okay, so we are actually looking at the definition based on how rapid is the data itself being generated. Okay. So this also comes from sources is the same lah, from sources, sama ada dia from sensors, from social media or other sources lah, okay. So dia boleh jadi dalam bentuk yang real time, as it's arrived, and also near real time, very shortly after. Maksudnya kita data tu terlalu pantas, dia can be real time or can be very shortly after. Alright. So this data, this kind of velocity punya karakteristik selalunya berada di dalam bentuk-bentuk data yang di organisasi seperti finance, healthcare, retail, di mana kat sini real time data tu vital. Jadi organisasi ini sangatlah concerns about the application of big data ini, segi memudahkan untuk mereka membuat analitik atas data-data mereka lah, Alright. Okay, dan seterusnya adalah variety. Variety ni kita boleh kata sebagai apa yang saya ceritakan tentang definisi dia tadi. Maknanya data yang ni dia boleh jadi dalam bentuk pelbagai. Kalau big data ni, kalau untuk yang bukan data biasanya kita lihat adalah data-data yang dalam database kita yang telah pun disusun dengan elok dan bagus, ataupun kita panggil dia sebagai structured lah. So simple examples of structured data adalah data yang kita susun dalam bentuk Excel spreadsheet tu. Itu adalah contoh data yang berstruktur, telah pun disusun. Okey, tetapi bila kita kata variety ni, bukan saja data yang structured yang kita boleh masukkan ataupun yang mengkategoriskan big data itu, tapi kita ada juga data yang dalam bentuk teks. Dalam bentuk teks ni contohnya data yang contohnya comments in the Twitter ataupun dalam Facebook dan sebagainya tu. Itu daripada social media, all the sentiment ataupun some kind of opinions, itu adalah bentuk teks. Alright. And images, images, pictures, so videos and logs. So kalau kita lihat kepada data-data yang begini, dia pelbagai ini, of course
kita memerlukan satu analytical techniques ataupun satu teknik pemprosesan data yang advance lah, ya. Yang mana yang konvensional teknik tu kuranglah, tidak ada limitation untuk memproses data ataupun untuk mengextract serta untuk tarik data daripada pelbagai sources, ya. Okey. Dan satu lagi ciri big data yang merupakan concerns utama apabila we want to implement what we call it as big data analytic is the veracity. Okay, so veracity adalah dia merupakan satu concerns, ya. This is not the nature of big data, tapi merupakan satu concern when we want to implement the big data. Not just big data, data analytic also we concern about is about the data accuracy, the quality and the trustworthiness. Saya lebih kepada the reliability of the data tu. How reliable is the data itu? It depends on banyak faktor. The accuracy, the quality and trustworthiness ni. Antara faktor ni adalah kita kena lihat kepada dari mana kita dapat data tu. Satu. Yang kedua, bagaimana data ataupun all the data, or sometimes we call it as, some people call it as features, some people call it as variables, bagaimana ianya diukur. Okay, so pengukuran dia. So pengukuran data ataupun bagaimana data itu di records dan sebagainya, dia boleh memberi contribution kepada the reliability of the data itulah. Yeah? Alright, so the data quality itself. When talking about the data quality ni, tentang accuracy tadilah bagaimana dia diukur, bagaimana dia di records, ya. Dengan bagaimana kita extract data tersebut, that is matters. Dan satu lagi tentang quality dia. Okay. So quality about the data under this veracity characteristic is that sama ada data itu mengandungi some kinds of noise in the data. Apa yang dikatakan noise mungkin missing values, okay, ataupun data yang incomplete ataupun duplicates. Okay, so therefore this merupakan satu concern lah untuk kita implement big data. Yeah, alright. So then the things that people talks about when implementing data analytic or big data analytics is about the value. The value is referring to the insights that we can gain when we implement this big data ataupun this data analytic. Okay, the outcome of the implementation tu. So kenapa value, ya? Kenapa? Kita value ni untuk tujuan tertentu lah, ya. Apabila kita implement big data, of course the hasratnya adalah untuk kita gain some kind of insights yang dapat membantu untuk membuat decision ataupun memberi some input untuk further kind of investigation ataupun further action, for example. Jadi itu yang merupakan satu concern juga ataupun things yang karakteristik yang di bawah big data analytic ataupun data analytic, that is about the outcome. The value itself that we apa yang kita nak. Sebab itu bila kita ingin melaksanakan atau apply this data analytics, kita kena ada certain what kind of framework supaya kita boleh orang kata see ataupun boleh rasa, okay, ataupun boleh kita plan what kind of value that yang kita nak, what kind of outcome yang kita nak, so that kita akan value the outcome itu. Right? Okay, that's why the implementation of this big data analytics ataupun the analytic, kita akan fokus kepada, before kita pergi kepada big data analytics, because the understanding on data analytics dulu adalah lebih penting. Kerana big itu apabila kita ada implementation menggunakan data yang besar. Okay, kelainannya seperti yang saya sebut tadi adalah the techniques, ya. The techniques ataupun the approaches ataupun the tools yang kita gunakan adalah more advanced menggunakan big data berbanding dengan data analytic yang kita apply kepada the size of the data is smaller and up to the medium size. Okay, alright. Okay. Alright, now let's share about the types atau kita kongsikan tentang types of data analytics. Actually ada beberapa types, ya. Okay, so let's have a look. Okay, alright. So dia pertama kita kenali sebagai descriptive analytics. Okay, kita ada juga diagnostic analytics, kita ada predictive dan ada juga prescriptive. Okay,
So apa yang membezakan these different types of analytics? Apa yang membezakan? Perbezaan ini is dalam konteks the application. What is the purpose of the application? Okay. What is the techniques? In terms of the techniques that we apply, okay, for these different categories of analytics, okay, and the difficulty level, the difficulty level ataupun aras kesusahan, okay, dalam kita implement this data analytic dari segi mungkin the methodology, mungkin dari segi penggunaan methods, analysis methods dia, dan juga dari segi the approaches. Mungkin kalau kita tengok untuk kita membuat prescriptive analytics, kita selalunya boleh depends on the three different analytic yang ada ni, descriptive, diagnostic, predictive. So kita boleh pergi kepada prescriptive. Meaning the building atau pembina prescriptive analysis boleh berdasarkan kepada gabungan descriptive and predictive analytic, gabungan antara descriptive, diagnostic and predictive. Therefore kita boleh buat prescriptive. Maknanya untuk kita build prescriptive analytics, kita boleh membangunkan dia berdasarkan the insights, the findings, the info that we gain from descriptive, diagnostic and predictive. Itu adalah dia punya itu. Kalau kita tengok dia punya kan, sebab itu dia seperti tangga. The steps. Okay, kita lihat. Descriptive is the more lower step dan kita naik sikit kepada diagnostic step. Kita naik lagi kepada predictive dan seterusnya yang tertinggi adalah prescriptive. Kalau orang kata hierarchy dia, level dia. Okay. Major implementation of analytics, okay, dalam banyak bidang dan sebagainya adalah descriptive. Banyak. Kenapa descriptive? Jadi ialah macam saya kata tadilah, salah satu yang membezakan antara mereka ini adalah dari segi aplikasi. Yang keduanya adalah dari segi dia punya kesukaran analisis ataupun methods yang digunakan dalam analitik itu. Okay? Okay, contohnya. Apa itu? Kalau kita tengok perkataan descriptive itu sendiri, we are actually looking forward to know what happened. Jadi dia lebih kepada some kind of description ataupun describing. Jadi that's why kita employ what we call it descriptive analytics. Okay, so bila kita kata ticks, ada juga orang membezakan apa beza analytics dengan analysis. Okay, analytics tadi macam kita define sebelum tadi, analytics lebih kepada what we call it as processes. Processes yang bermula daripada bagaimana kita dapat data itu, the collection of that data. Okay, how do you acquire the data tu, then kita go through the processing stage. Okay, then kita employ data analysis. Then kita gain some insights, then kita share the insights tu via dashboard ataupun sebagainya dalam report dan sebagainya. Okay, so analytics is actually the whole flow of process. Starting from the data yang kita nak dapat tu, kita dapat dari mana, kita gain that data first. Sampailah kita dapat insights ataupun information hasil daripada analisis kita dan kita share. Ataupun kita gunakan some kind of another tools like dashboard or digital tools untuk kita nampak cepat memahami apa yang kita dah dapat daripada analitik kita tadi. Okay, so we are more on, when we use descriptive analytics, dia lebih kepada more on describing or interpreting. Contohnya kita nak tengok trend, kita nak tengok correlation, kita nak tengok purata, the mean, kita nak tengok variasi, kita nak tengok pattern lah tu. Kita nak tengok yang itu. That's why this is actually as the beginning level of analytics. Okay. Nowadays kalau kita tengok banyak apps yang memang employ descriptive analytics untuk lagi kita cepat lihat melalui what we call it as data visualization. So there is actually a way where people can easily see the information. Okay, kita suka benda yang cepat dan orang kata cepat kita tangkap dan cepat kita faham. Instead of putting all the data, everything dalam bentuk yang orang kata satu static
ataupun dalam bentuk table dan sebagainya. Lebih dalam bentuk visualization. Visualization ni bentuk dia grafik lah, yang menarik lah dan mudah difahami. Okay? Alright, so that is called it descriptive analytics. Okay, so dan seterusnya types of analytics is more on diagnostic. Okay, apa tujuan kita? Kenapa? So bila kita nak apply what kind of analytics, kita tahu kenapa tujuan kita. Antara tujuan ni contohnya why did it happen? So kita nak tahu kenapa this thing happen. What is actually influence this thing happen? What is actually causes this thing happen? Contohnya kata kita mungkin ada low performance of students, for example. So, kita nak tahu kenapa students tu ada low performance. What is the reason behind this low performance? Kenapa dia tak boleh catch up at certain area of learning? Kenapa? Kita kata. Jadi kita pun nak tahu why it happen. So kita implement diagnostic analytic, okay, where using this analytic it enable us to understand the reason, the causes, the factors that contribute or the factors that influence things that happen. Itu kenapa kita implement data analytics. Alright, so now we go move forward. Predictive. Predictive ni lebih kepada kita analytics yang digunakan. It's referring to process, flow of process. We can come up with the kind of model or some kind of way or technique that we be able to predict what will happen in the future or things that can happen in future. Apa benda yang berlaku? Apa yang berlaku ataupun apakah nilai-nilai tertentu yang kita boleh predict berdasarkan beberapa input tertentu. Okay, we are more looking at prediction, predicting things. Okay, so therefore lain tujuannya predictive analytics ni. Dan manakala prescriptive analytics yang merupakan macam mana kita menggunakan the combination of descriptive predictive or descriptive diagnostic and predictive together, okay, all of them three, untuk kita menjawab soalan how can we make things happen. What action that we can do based on the results of predictive, diagnostic, descriptive. Okay, apa yang action yang kita boleh buat berdasarkan insights yang kita dapat ataupun results yang kita dapat daripada previous analytics ataupun analytic yang kita telah apply. Sebab itu prescriptive analytics dibina berdasarkan descriptive ataupun gabungan bersama predictive ataupun bergabungan bersama diagnostic together. Right? So itu adalah sharing lah ya berkenaan dengan types of data analytics. Right. Now, the sharing lagi yang saya ingin kongsikan is about tadi saya ada sebut tentang proses di mana bolehlah kita melihat pada kerangka dia ni, okay, beberapa steps needed when this is actually a framework. Okay, katakanlah in the future we want to implement data analytics in certain area of application. Contohlah dalam teaching and learning lah katakan. So of course kita kena start dengan kita identifying some kinds of problem. Okay, problem of course. Macam kita nak buat research lah, sekarang buat research kan. Ada something yang kita wonder. So apa yang ada, kita ada questions yang kita nak jawab. For example, we want to find answers to a specific question. Let's say contoh tadi macam kita kata lihat kepada students performance. Okay, let's say sebagai contoh, let's say dalam bidang matematik contohlah. Matematik kadang kita lihat ada dalam peratusan kind of mathematics subject yang mungkin ada certain subject tu ada masalah isu tentang students performance. Contohlah kan, ataupun dalam penggunaan low quality performance of workers for example. Itu contohlah, itu sebagai contoh. Itu saya bagi tadi contoh untuk dalam bidang education contohlah kan. Jadi kita ni sebab saya pun daripada Jabatan Matematik, jadi saya bagi contoh gitulah. Jadi kita nak lihat apakah itu satu problem dia. So jadi mungkin apa macam ni kita nak menyelesaikan problem tersebut, kita define. So we want to monitor the performance of students in that subject mathematics for example. So we want to apply this analytics. So first we identify the problem dululah, okay. Then we start to go to the next stage. When to employ data analytics, we go to the stage of data collection. Okay, so before we collect our data, we need to know
how do you what kind of factors ataupun perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan the performance. Apakah perkara-perkara yang boleh apa orang kata yang memberi influence atau yang berkemungkinan memberi kesan kepada performance pelajar. Jadi kita start thinking macam gitu dan kita tahu apakah data yang kita ingin collect. Dengan identify dulu apakah faktor-faktor ataupun dalam kata lain kita kata data ataupun variables yang boleh kita ambil kira untuk kita membuat analisa. Sebab analitik ni dia analisa lah, tapi dia melalui satu proses yang lengkap. Alright. Jadi kita pun start buat data collection. But the issue now is how to collect the data. The issue is kat mana nak dapat data tu? Itu satu challenge lah. Kan? So jadinya dekat stage data collection ini, walaupun di sini dalam satu framework data collection, tetapi kita kena banyaklah melihat kepada how can we collect the data, kan? Contoh kalau kita implement, kita boleh implement dalam apa orang kata classroom data saja untuk kita tengok. Katakan kita sentiasa mengajar kod yang sama, setiap semester mengajar kod yang sama, kita boleh collect, ambil data-data profile student tu, kita recordkan kita punya ini untuk tujuan kita, penggunaan kita, kan. Kita ingin melihat apakah the contributing factors. Mungkin variabelnya ataupun datanya berkenaan dengan background of the students. Contohnya dia punya the previous subject yang dia pernah ambil sebelum ini, macam mana resultnya, kan? Ataupun dia punya dia datang daripada background yang bagaimana, apakah dia mempunyai apa orang kata knowledge yang cukup ataupun yang cukup untuk pembelajaran mathematics, environment yang sebelum ini dan sebagainya. Itu adalah contoh data-data yang kita kutip yang kita rasakan mungkin mempunyai contribution ataupun influence kepada performance mathematics tadi, contoh. Alright. Dan setelah kita dah tahu data apakah variable yang kita ingin kutip, dan kita kena tahu pula kat mana kita nak kutip dia. Okay, mungkin daripada record kita sendiri, the classroom record, ataupun itu dalam peringkat individual lecturer lah, itu sebagai contoh. Okay, kalau kata kita ingin membuat untuk satu program pula tu, mungkin kita kena mendapatkan the appropriate source lah, kat mana kita kena dapat daripada faculty dan sebagainya, melalui some kind of project ke dan sebagainya. Alright. Dan setelah data kita ada, kita dah collect everything, kita kena satu lagi. Yang ini yang dalam konteks veracity tadi. Dia veracity ni applicable untuk data lah, tak kira dia big data ataupun small data, tapi dari segi the reliability of the data, the quality of the data itu. So kita kena ada satu stage, what we call it as data cleaning ataupun data preparation. Kenapa penting? Kerana garbage come in, garbage come out. Dirty data, bad results. Okay. Lagi satu lagi, data cleaning ni penting. Bila kita dapat bad results atau yang inaccurate results, dia akan affect lah kita punya interpretation. So what will the impact? Kalau interpretation itu tak betul, dia akan impact kepada decision yang kita buat. That is very important at stage number 3, data cleaning. To make sure that data is already ready for further analytics process. Further analytic process is stage number 4, iaitu data exploration dan juga analysis. Okay? So dalam data cleaning ini ada banyak teknik lah yang kita mungkin nanti insyaAllah kita akan boleh buat satu perkongsian bagaimana kita nak membuat data cleaning menggunakan beberapa software. Dia lebih kepada implementation of data analytic lah insyaAllah. Okay. Dan stage number 4 adalah data exploration and analysis. Yang ni adalah penting, it's actually nadi lah. Nadi kepada data analytic. Apa saya kata nadi, the heart of data analytic kata. Kenapa? Sebab di sinilah insights tu kita boleh dapat. Di sinilah input ataupun outcome yang kita hendak untuk kita achieve objektif kita ataupun untuk kita dapatkan some kind of insights itu yang mana dia memberi input kepada problem kita yang kita design ataupun kita ada dekat stage 1 tadi, stage number 1.
So data exploration, we need to explore data tu. Yang kita dah prepare dia, dah clean dah. Then we can conduct data analysis. So the challenge here at this stage untuk number 4 ni, okay, is on the tools lah. That's why kita kena belajar skills dia tu, tools. Tetapi sebenarnya kalau kita nak buat simple analytic, Excel pun boleh kita guna untuk buat analisis. Excel pun boleh, ya. Right? Okay, so ada lagi banyak software-software lah yang kita boleh buat analisis. Okay, and Excel, banyaklah pelbagai lagi, SPSS, Tableau, R coding, Python, ya, tu semua adalah software yang kalau user friendly dia ada a few macam Excel, Tableau is user friendly, okay, R, Python semua coding, ada coding dia, so dia programming language, okay, alright. Then after that, the stage number 5 is if in case. Okay, ada implementation dia sampai stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, straight to stage 6. Dia terus share dia punya insights gaining itu kat dalam dashboard ke, dalam reports ke, or presentation. Okay, the purpose of is to communicate what we have found. The purpose adalah the communication itself can help decision makers melalui input insight yang kita dapat tu, dia bagi direction ataupun dia bagi some kind of ideas. Okay, apa yang perlu dilaksanakan seterusnya. Okay, the things that dia kena consider, something like that, ya. Itu adalah yang ini. Okay, tetapi sebab kita tadi ada banyak types of analytic. Okay, kalau kita apply stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, dia hanya kepada deskriptif sajalah. Descriptive analytics. Sebab kita punya purpose of the analytic is just for description. Describing trend, describing a phenomena, describing the distribution in terms of the average, describing the variation, describing the situation by looking at the dispersion ataupun the keadaan-keadaan tertentu. Contohnya berdasarkan data tu. Okay, tapi mungkin ada extra lagi perkara di dalam problem kita tu, kita nak lihat. Maybe kita nak know more on the contributing factors. Dan kita sambung dengan stage number 5. Okay. So for us to know the contributing factors, kita kena buat satu build model. That's why we go for like sometimes people use banyak model. Dia boleh guna statistical model, dia menggunakan data mining, dia menggunakan machine learning. Macam machine learning is non-parametric, okay, where statistical learning, statistical models, dia biasanya dia banyak depending on some assumption lah, ya. Okay, so they are considering ways of how can we do further analysis, okay, untuk pergi kepada diagnostic dan juga prediktif tadi. That is stage number 5 added. Yeah, alright. Then of course kalau dah ada semua tu, then barulah kita boleh interpret the results and we can communicate it. Okay, kan kita boleh make it into a kind of input, yeah, for decision making lah, yeah. So banyak platform kita guna dashboard, guna reports and so presentation. Right? So kita ada berapa minit lagi? Dalam 8 minit lagi dia sudah. 8 minit. Okay, so 5 minit boleh untuk Q&A lah kan? Boleh. Okay. Alright, so next I would like to also share about things ataupun top skills for implementing data analytics lah. Ini adalah skills yang saya rasa sebenarnya kita tak, kalau mungkin ada yang berkata data analytics ni nampaknya boleh diimplement oleh orang dalam bidang computer science ataupun matematik, statistik saja. Tak. Dia boleh diimplement oleh pelbagai sebenarnya, pelbagai area. Sebab dia punya skill tu kalau kita belajar dan kita kongsi, insyaAllah ya boleh. Contohnya di sini kita punya top skill tu, of course untuk yang lebih orang kata mendalam ataupun deeper insights yang kita nak, dia akan memerlukan deeper skills ataupun higher skills. Okay. Untuk yang descriptive analytic contohnya, okay, the kind of skill untuk tools untuk data analysis dan sebagainya tu, even Excel pun kita boleh apply, ya. Kita boleh apply Excel, okay, dan Tableau.
Okay, W pun it's a very user friendly tools ataupun software. Boleh saya rasa boleh belajar di situ, ataupun Power BI. So everyone boleh gunakan untuk implementation of QA. Now I'm talking about QA lah. Kalau big data nanti dia lebih mendalam, di mana kita kena melihat kepada bagaimana juga kena belajar skill yang digunakan, yang advanced skill seperti the platform for gathering ataupun untuk kita dapatkan data-data daripada different sources yang pelbagai tadi tu. Dr. Syuda, maaf ganggu. Mungkin ada soalan daripada peserta, Dr. Razi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak minta sedikit bantuan. Ya. So ada beberapa data, banyaklah sikit data tu. And then data tu dia ada achieve plateau. Okay, plateau. Apa tu? Plateau. Dia mendata. Zero change. Oh, mendata. Dia mendata. Okay. So bila zero change ni biasanya untuk scientific data kita consider below 5% change, that is become plateau data tu. Tak ada perubahan sudah kan. Okay. So masalah sayanya saya dah lupa dah buku statistik apa yang saya baca yang boleh diguna, yang saya boleh quote 5% perubahan itu, or less than 5% tu merujuk kepada data tu tak ada perubahan. Ada mungkin doktor boleh bantu ke di situ? Okey. Tentang ini. Kita maksudnya tadi nak mendapatkan some kind of justification ataupun reference ya? Oh, okey. Actually memang pun ada dalam buku-buku teks lah. Maksudnya kita kena quote daripada what have been published before kan, about this kind of situation. Memang tak ada cara lain lah, kita kena carilah sebab apa-apa pun to convince pun based on data jugalah tu, the citation tu kan. So maybe the idea, the tips is try to use what kind of AI punya search machine ya, untuk search. Macam contoh kita search, maybe dia boleh give some ideas what kind of books that you can refer to. Itu. Sebab memang tak ada cara lain, the reference tu memang kena cite lah untuk kita show the evidence this is actually can be trusted. Trustworthiness. Saya dah guna dah sebenarnya. Saya guna ChatGPT. Oh, tak dapat juga ya? DeepSeek, and then cari trace balik dia punya tu artikel tu. Dia tak touch on the either 5% or 3% change of data, the relative change of it, that indicates sebagai plateau region. Yang tu saya tak jumpa. So that's why saya tanya tu. It's okay. Tak apa. Boleh doktor, nanti boleh kita boleh hubungi saya, nanti saya boleh tengok secara detail lah kat situ. Alright. Okay. Thank you. Okay doktor? Alright. Okay. Alright. Okay, so tadilah kita sambung balik tentang the top skills tadi tu. Ini adalah merupakan list of the top skills lah. Okay, yang perlulah. Tapi walau kita as a beginner, macam mana kita nak implement data analytics, saya rasa kita boleh start dengan penggunaan Excel, kita boleh start dengan penggunaan data visualization. Okay, dan yang lain-lain tu, dan statistics is very important. Knowledge in statistics lah, kita perlukan statistics. Sebab dalam data analysis, knowledge in statistics is also komponen penting lah. Sebab kita nak interpret. So the statistics itu perlu digunakan untuk sebagai satu indikator ya, untuk kita lihat kepada purata, kepada variasi dan sebagainya. Jadi interpretation terhadap results of statistik yang dihasil pun kena ada di situ, dan kita kena bagaimana kita akan kongsilah ya, insyaAllah in the future ya. Right. So saya rasa masa pun dah hampir habis. Saya just share saja. Ini macam saya kata tadi, macam mana kita nak implement data analytic in teaching and learning. Ini adalah mungkin the ideas, the implementation that we can do. Okay. In the areas of students' performance monitoring, in the areas of personalized learning, in the areas of teaching effectiveness, in the areas of curriculum design improvement, learning management system analytics sendiri, macam kita pun ada kan LMS kita. So kita boleh menggunakan analytic within the LMS system sendiri, assessment and feedback in the areas of institutional planning and decision making.
Okay, the strategy to do the marketing also when we apply the data analytics, it help us a lot lah, insyaAllah. Dan juga the student engagement and behavior. Alright, this is the areas that we can implement data analytics, and of course, insyaAllah, we're gonna gain some kind of good insights, so that it becomes a good input, okay, to make our decision. So this is just additional lah. Alright, so I think for the talks for refreshment, I think just to share the reflection of remark, okay. Knowledge and skills for PDA are rooted based on the knowledge of DA, data analytics. Okay, before we go for big data analytics, we have to understand data unrooted tu lah. Yang adalah merupakan data analytics itu sendiri. Okay, the process of conducting both is the same, but BDA requires extra knowledge of skills for highly advanced technology, computational skills and tools. By embracing data analytics, higher education institution can innovate a more personalized, effective and efficient learning environment for students and faculty alike. So I think inilah saja yang saya share untuk sesi inilah 1 jam ni. Okay, so thank you for listening. Okay, so I pass to Puan Siti Shaliza. Terima kasih Dr. Syida, satu perkongsian yang menarik tentang Big Data Analytics. Mungkin kita boleh terima 1 atau 2 soalan sementara ada masa sikit lagi daripada peserta. Ada tak yang nak bertanya? Soalan boleh diajukan to mikrofon ataupun melalui ruang chat. Okay. Kalau tak ada soalan doktor, tadi doktor ada nyatakan kan noise ataupun ralat yang terkandung dalam data kita juga perlu kena pasti sebelum kita teruskan dengan analisis. So dalam dunia yang sebenar kan, real life data yang mengandungi banyak ralat atau kita panggil sebagai data noise. Bagaimana kita nak pastikan doktor data yang kita kumpul tu benar-benar berkualiti dan boleh dipercayai sebelum kita teruskan dengan proses analisis seterusnya. So that's why we have to consider the stage. Sebab dalam data analytics tu dia ada circle of process tu. So maksudnya sebelum kita buat data analysis, kita jangan skip lah bahagian data quality ataupun bahagian data cleaning tadi tu. Sebab yang kat situlah part yang kita jagalah. Okay, so kalau kita menggunakan secondary data, selalu kalau kita buat analitik ni dia ada 2 jenis data yang kita collect lah. Satu data what we call it primary, satu lagi data secondary. Primary ni data yang kita collect on our own. That one noise ataupun gangguan data kita boleh control. Tetapi kalau data yang kita ambil secondary biasanya kita tak boleh control. Jadi cara kita nak mengurangkan gangguan noise itu terhadap kualiti data kita, kita kena rawat lah noise tu. The way how we rawat tu dia ada teknik dia lah, dia ada skill dia untuk merawatnya. Okay, dalam konteks kita merawat, kita mungkin identify macam mana. Kalau kita kena identify dulu the reason for the noise to happen. Adakah dia missing ke? Kalau missing, of course kita rawat dengan cara membuat replacement dengan nilai baru ataupun data baru yang kita boleh replace di mana data yang baru itu perlu orang kata tepat ataupun lebih kurang sama dengan data yang sebenar. Kita kena buat treatment on the data missingness tu. Yang kita selalu dipanggil imputation lah, kita buat imputation, data imputation kan. Kita impute. Dan yang kedua kalau kita tengok, that's why kita kena check lah. Kita check, memang thoroughly kena check. Dia ada duplicate kind of problem or not. Kalau duplicate kita kena buat cleaning lah, kita remove yang duplicate tu. Duplicate ni maknanya data tu dia redundant. Dia appears many times. Tapi sebenarnya information dia satu je kan. So untuk satu cases saja ataupun satu observation saja tapi dia repeat. So that one kita boleh remove. So meaning to avoid the noise ni sama ada at the stage where we can control when we collecting stage ataupun we can just orang kata overcome dia ataupun reduce dia punya ni melalui data cleaning stage. Itu dia. Baik doktor. Terima kasih doktor atas penjelasan yang panjang dan bermanfaat lah untuk semua harapnya. Okey, saya rasa sampai sudah kita ke hujung acara. Terima kasih banyak Dr. Nur Syahida atas sesi perkongsian.
Diingatkan juga para peserta untuk isi borang kehadiran untuk program kita pada pagi ini melalui link yang telah diberikannya. So, saya rasa sampai situ saja untuk hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain masa. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Syahidah. Okey, sama-sama. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Dr. Razif. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga. Bagus ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Ini dia nak download.